Sampa hina na otoso dunsia. Esa so power de beso Asantehene yewra upegya no bo no man hene 1984 yewra eno na chi enwe oyese opegya aka asifui eno bo mo akwamo akonya na yewra wadawma no nim se bibisei besinti o tre krata bi to so obo akonya no ma amakra asefo na yewra wadawma mesra wabru meba me de krata ne bi bai mesra yewra no ama okra chini na nka wakan yewra Mame Mansa Rose Edidia dance say Openi Abu Mahama na busuafo yebo akwamu akonya edema na krata no madama be di kan no brofo na area madama ya sha se wochi Sampa Traditional Council PO Box 22 Sampa BA Ghana West Africa 20th December 1991 Bankers Nafana Rua Bank Sampa Ghana Commercial Bank Sunyani. Our reference SA/TC/ADM/ volume 1/7. Attention, Abusiapeni Kweku Sedu Shenyole family Nana Amakra alias Aka House Sampa. Dear Nana, creation of Akwamustu Divisional Chief to the Shinyole family of Nana Amakra alias Aka House Sampa. The Oman and President of Sampa Traditional Council, in consultation with the Queen Mother, divisional, sub-divisional chiefs, and elders of Sampa, and in the exercise of its executive powers, as contained in Section 48 of the Chieftaincy Act 1991, Act 370, has directed that the Akwamustu Divisional Chief be created and located in the Shinyole family with reference to Nana Amakra alias Aka House Sampa, in consideration of the selfless contribution made by members of your family towards general development and cultural advancement of the Sampa town in particular, and Nafana stock in general, has necessitated the Oman to reward your royal family with this great honor. That the Traditional Council is with fervent hope that this great honor reposed on your family members would be a great challenge to the would-be Akwamuhene in the performance of his customary and statutory functions. That I am directed further by my president to inform the Busuapeni concerned to assemble all members of your family at a meeting to nominate and elect eligible and suitable candidates to be installed finally as the Akwamuhene in accordance with Section 48 of the Act of Chieftaincy Act 1971, and bring him to swear customary oath of allegiance before the Oman on Friday, 31st January 1992 at 4:30 p.m. at the Oman Palace, bringing along with you the following items: customary asida 20,000, insuranza 4 bottles schnapp, insurance 1 big sheep. The council is with fervent hope that you will gladly welcome this noble gesture and prepare earnestly to make swearing in ceremony grand and successful. With much regards, Registrar Sampa Traditional Council, K. Ohene Brenya. Copy, the Regional Registrar, Brona Regional House of Chiefs, P.O. Box 81, Sunyani. The Registrar, National House of Chiefs, P.O. Box Kumasi, Ashanti. Na era wadama krata registrar our
Sampa Traditional Council, Extra Edekoma, Abusia Penny, Kwaku Sedu. Na ne Chemuni and say, register and say, Oman and Oman Hema, any Atrankunya, our more Sampa Traditional Council. Abo Apamu Feku Akonya Ediama Nana Makra ya free aka efiemu ewo Sampa na esan omu subampa ne omu sompa omu dia Sampa Akonya ene nafa no ana ama Omanhene no ebo musa abasuei na ochire mu se omususu se dwumadi a wadi no sebe ebema omo amane esem ne omamamre esem omudi wo Sampa no ebekoso yie na osan chire mu se Abusia Penny no Otumfuo Adam Abusia Penny no emfre sabi adehye a omo Sampa na sabi yenyi obi a obetimi abedi Sampa akonya no akamu akonya no na ewo so omo be hia wo manhene na hemfie bosumi a edikan ne de toso edi asaba ako efi apem ahankro edi okunu mienu ebra abo nonan enefa ewo manhene ahemfie na omo ba no ewo se omode omase dansa aye sidim pemadionu ena snap pentumienu ena odwan baako na Traditional Council no say omo be boabo omo ho na sebe dwumadi omo be ba bedi no aye krabehe ya register wo Sampa edensa ehya ase Otumfuo Adam we krata ye maame mansan rules edidi adanse se yebo akwamu akonya edema abusia panyin Kwaku Sedu a ofri opanyin Abu Mahama abusia Yera wadauma Abu Mahama wananadi eni yaboi wananadi amakra Yera esanse Abu Mahama opese Otumfuo egu nananumani na odibora yabusia monteno Yera wanana amakra na sini no enne wabedra Yera nim se onana di yelikosa Yera ohwa na busia dia ono se onana di yelikosa na ame wawa Yera mesre wa bisa Yera me yaso kwa no wa nanso asante amamra ni amane enu ene edibu Sampa bra Yera unana me de misua o Yera mesre ma bisa Yera se uya dishitro do a udi manhene akonya na Yera yebo akwamuhina Yera mesre ma bisa o ne ye pedao anase ye brewase Eso krata e kyerese ye pedamo enti Yera de na kyerese mo de manhene akonya Yera ebiem yen na fanafo ana fantrafo obaba kan ye frani yeli na Yera adama me na yeli kosa anso no obewo nye nani ya nano odi kan yeli saka anso no obewo nye nani ya nano odi kan wu bakai a oyo ba yeli Yera ne tianche ofremu ntempara anso na obewo atapanyre ni atakakra na esa yane omote Sampa omonim we nyina no enti omanhri akofo no didi bi aso ne so se ono Abu Mahama no omo nana no abra enye no kratai edi ho adanse trudo Yera mesai masre abisa se obi eye dishe trudo a odi manhina akonya som no aso ansra ya bo akonya manhina akonya no esu che no emanana Yera me dia bisa na me bisa me nim mesua
Yera achiame ebiem menana yadu kakalo tosumiro ekọ ne krechi the year 2000 yera sabre na unana kofiso tosumiro etiase nana kofiso frɛ atapanyene ene atakakra fiefo mpanyimfo no ene yabusia panyene ema omu bobo ho se wose yenya dihye bi na edinisi ade so yera wadama unana kofiso eyi adihye bi ehɔ na abu mama ne nua baako a ɔyɛ high court judge yɛwura yɛfra no justice ankama ɛbɔ pere nana sɛ nana mfa saa de hyidwa no ɛma ɔmo yɛwura nana ka sɛ boe musuo bɛyɛ na mode ba yi me kofi so na mepagya mo ɛbɔ ɔmo akwamo ɛna deɛ me makonya a mete so no ɛno wɔm na mo bɛgye na me sɛ gya me kwae a yɛwura mpatwo na asa me hɔ yɛwura abu mama yi ne nua high court judge justice ankama ya ntiase ya de nana eko PM regional house of chiefs bono regional house of chiefs yewra wadama nana nso edi osei oyo odinano di nsem eko dan regional house of chiefs yewra mesre wo group adansi enti meba me de nana anu ye ne bebai ni okafa abu mama na busia yi ho aneme ne mi ofa ne mpon ya busia ho yewra we de nka mesre na nka wama akrachi ne akai baby kakra bi amame na magyra so e de aka masem yewra misra wagu yewra wadama krata no atifin sam ekre abu mama versus Oman and 3 others na abu mama no was stated say oye acting apamohene e wo musa ode man court Mayini ekasi so se Sampa adishi akonya no efie mienu pe na edi atapanyini fie ene atakakra fie na yera etoda atapanyini fie no yetime fra no abrasra fie ana se nana kofiso efie yera yakonya no eye madwa na esa adwuma so bi nana kofiso ye ntina etoda ye fra sa fie no nana kofiso fie yewra ebiem atakakra fie no ye freno yosa efie etoda krata na didi adanse na akoma wadauma etoda ye freno yausa modua fie na yausa modua no every atakakra asetrodo dishe kan yewra osai kasi so se amakra abusiafoi omunya ade ase na yatimi adi Sampa agbanya no ebiem Sampa akonya no yewra mpacho ona na facha me yero nti edini yesai so TV GH misi edini yesai so TV GH that's Ghana so TV Ghana the same thing subscribe channel is here me like it me comment like the program like is here me comment chere wadwene won sem no ho chere wadwene wo videos o wahwe chere wadwene asema me ka no ho woni me nya adwen a ne chere se be kontokwa chere wadwene kan no wadwene chere me. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.